What's up everyone and welcome back to my channel. It's me, Regalado. Don't forget to like, comment, and share. At kung bago ka naman sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para okay na okay. So guys, for today's video ay magre-react lang ako sa mga memes sa mga Ilocano. Kaming mga Ilocano. So as in, masaya to guys. So, wag ka nang aalis dahil sigurado matutuwa ka talaga dito. So, since February na, kailangan natin maging masaya. Kahit single tayo, shout out sa mga single dyan. So, magpapakasaya na lang tayo through this. Without further ado, let's get started. Sinanak bakit, agpakamatayak, iwaik day ti pulsok. Os, tumal na ka man nalaklakayan. Di muntupay may turet nagpakubi. Isurat ko ti tabla no kasat no palagayat ko en ka. Sa akong tuyablat ti taropam tap no tirik na. Ti Ilocano managbabain. Ngem no nabartek mangibabain. Susto. Susto. Doble ti mas na no daytoy nga tarong. Di nakpay inted daan, di karne ti kalding. Kilawen paymet nga ron. Inawis na nga nag-date. Kalpasan nagbuya nag-hotel kami. Bigla na imbabaji brief na. Ay ante, nagbus. Aginaw ka. Nyaga po. Apay kumatahaan. Hanak met nangan. Apay met. Handak met inbat siya. Nalpas kampanyan. Jakpay nakaawat. Ajay si katimutot. Ngim sa bali tinapabasol. Selfie pa more. In Ilocano, we don't say welcome back to Philippines. But we say, Nay, ada kamit ten gayam, sarabok nga. Ma'am, agpakada akon. Agawid nak jay lokosen. Nagpakada ka kin sermon? When ma'am? Imo na jay ilokosen. Agkita kam tulatay dyan. Bakit? Adar arya jay banyo. Tay simbrekak bigla nagsilaw. Laglag. Napan ka man yung mismo dyan. No tumaliyaw ka, bagi ka. Kun nakla. That's all for today's video guys. See you again to my next video. Bye!